أمبنا ولني باب بي كونونتو أني ورو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب وداء الصحابي ووصيته عند فراغه للسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب الإكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله واثنى عليه وواعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فعجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله والرغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتني سوية هجرية باكلياني كمناني أني بناني أني سبا شهر ربيع الثاني من هجرة سانكالو نانينا بسوني وتناي ميلادي نصاروكا جاتي با فلاني مغاني كلي سانكالو تاني كلينا بسوني وتاني دوروناي ambe bako jikorni goro fula masjid salamu kono darasu be imam an-Nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadus salihin babu wada'i sahibi wa washiyatuhu inda firaqihi lis-safari wa ghayrihi wad-du'a lahu wa talibu ad-du'a minhu. akon ni nyewe bondaye ko ini je nyogo aka sara nyogo na ani ka washiya kaye na bi fara nyogo na ni tamaye ube na nyogo na ani ka duwawu kaye ani ka duwawu nyinafe ni balima be fara akera cinjiye balima suruye akera iteride ije nyogo ndo na beta tama yoro la ba fe ka fara ka bo nyogo na aye sara nyogo na aka wosha kanke nyogo nye e ka duwawu kaye ifana ka duwawu nyinafe parce que tama de ni mogo be tama la
abe duwawu munu hada maden billah hala munu be ke sababu ni duwawu jabi sababu do tama bula umamu nanna wayen ni bonda do hada made akaka ni ibe tatamala ni ibalmasuru ube ije nyogo na be fara nyogo na ka washa ke nyogo washiya fule ala yere ye washiya ke danfe wunye walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ala nya siranya ode ala yere ka washiya kanye folo mogo ni laba mogo ye ala ko wallahi ni ala ye washiya kanke mogo ye kitabu dira munum ma awunye ani aw yere akasira lanye ala nya siranye ala ka washiya kande folo mogo ni laba mogo be ala nya siranye munye imtisali awamirillah wastinabi nawahihi ala yi nyamira ni minye koke ala yi fatanya kabo minna katoye donc an ka woshi nyogona woshi yake nyogoni ala siranye waye ala yere ka nyamar kando de waye ala yere ka bara do de nabi man fana kisini nema baka afana ka bara de na je nyogon be fara uba na balma surbe fara katata mayro la abe sara nyogona abe woshiya kiye ni ala nya siranye ciren tunkera na be kele bolochi ube sharaya mogomin be keme saba nyogona keme nani nyogona ba fode ma sharaya kele bolo ye min be keme duru kata ni ciren bulu nyogona ci wa amara alaihim amiran abe nyema don bila unye ka foninde aka amiri ninde aka nyema yi ko kawsage ka bota mayrola na ye nyema mimbo qala lahu ciden ba fo nyema yinye ushika bi taqwallahi wa man maka min almuslimina khayra aw mbe washaki yani alanya siranya ye ani silama munu farlem bi kai ka hera kuye ciden na ye kele bolo ci na ye mugo min ke nyemai ube saraya na ya boye mugo min ke nyemai na bi bilasira kasara nyogona abe woshiya ke ni kuma de mbe woshiya ke yere ko ikasira lanye mbe woshiya ke silama munu faralem bika ikahera kuye asimbali hada madin na be tamala abe hataki akam mugosoro mugo mimba deme akatamala wani tama fule sugula yoro de do tama be ke sababu ka hada madin masurunya kabo bato doma kuma mana cidin tilela folo la tama tumbe ke chogome faliuka nyameuka ishenna ka yoro jauntige katama kata yoro jauna otawo yetu nyetama ya wakati tama mununka gele donc hada madin na beta utama suguna akaka ni jenyogon kan soro tama sirayinka munumba deme ala batola akaka woshiya kaka ye ka duwawu ka ye ni alanya siranye akatama sirayinka min balma folo mo nu katama jayin fulede ulu ka fari kolo de segenen tundo me o kaddu sukuntu lafiya lelo folo mo ulu tumbe bara gelewna ube tama jaunta ushenna o fari kolo tun segelendo me o dusukuntu lafiya lelo ibn qayyim jawji ayaka kitabu min jadul maadi fi hadi khair libadi ayat la ayam muallifu aya wallahi tama siradeka ana aya surana ka kitabu ireta nyogonka aya walahu tama siradeka uluka duskul farikolo tun segelen me duskul lafiya leno me sisa an farikolo lafiya len fule me duskul segelen lo an farikolo le lafiyara me duskul segelen lo har nan do na avion de kono uye datugo sani avion ka wuli ambe korto parce que duskul segelen lo lafiya lente
ni abion jigina jigi yorola sani daka yele abe komi mogo yere ka nyogon bi tanke nambe korto daka yele an kabo madina fule ani makache keme duru be keme duru ni ko kilo keme duru ni ko ulu tumba tamo shenna falu la nyame ula me sisam be karu kono kilmu bala jibala foimbe bala namba kortan kashe donc folo mo katama fari kolo to segelendo dusku la fialendo ne am fari kolo la fiara me an dusku segelendo o ko fi imam an-Nawawi aya ufo akola ko masamin kortalendo ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إبراهيم يوشيك ni aya kono wa hadhihi alwashiya hiya qawlu Allah azza wa jalla fi Ibrahim ni washiya jumae ala ko Ibrahim ay washiya ke ni munye washiya kan juma do iji qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin tumami Ibrahim tigi ala ko Ibrahim ma aku yere kolonne alaye Ibrahim ko ewa nyenyere kolo alaye amatta kana sagi kala aya kolo katama wa sabi Ibrahim banihi wa yaqub ewa kiyere kolo alaye ni alayi tule yoro mi dori katile ni alayi ewa isage kabo yoro mi ka sage kabo Ibrahim nin fora Ibrahim alaya nyamara ni ni yoro kele aya ka amatta kana sagi kala ewa aya ka daw nyamara nay fana Ibrahim ya ka daw nyamarin ni ku yere koro alay Yaquba ya ka daw nyamara nay ya anni wasa bi hadhihi alwashiyati Ibrahim ya washaka ni washakanye wa hiya an yuslimu lillahi azza wa jalla jahiran wa batina ko akadon ku yere koro alaye gundo ani bangela wal islamu jahiru yakunu bi iqamati salati wa ita'i zakati وصوم رمضان وحج البيت سلامية كنمالا إكي ركولو عليه إكنمالا كاكولو عليه ويموني فرلا سالي دورو كنا چولا جاكا كابو كادي أكان كادي مغمونوما إكا سنغلو فرداسو نيسي كيريه كتا ألا كسولي كتا هيجي نيندي كي ركولو عليه بانجليلا والإسلام الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كإكوننا فنقر عليه إكوننا كوكولو عليه ويموني كلمناني عليه كلمناني على كمالكاوية كلمناني على كتابو جيلوني kalimanani alaka jidew nye kalimanani dollaba nye kalimanani latiga ya hera mana juguma aw Ibrahima Yaquba uyu kademba ya nyamarni ninde ku kalimanani ale ku yere koro alay u ka kenemala anu konola wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya ko ando inna Allah astafa lakum ad-dina ala ye dina do suganti awuye Ibrahim yin fo adawne ndon ala ye dina do suganti awuye Yaquba yin fo adawne ndon ala ye dina do suganti awuye inna Allah astafa lakum dina aqtarahu lakum ay aqtarahu lakum ala ye dina do suganti awuye fala tamutunna illa wa antum muslimun awa o dina aye dina no do yede aka yere kolonna ye aka duma ka kasabata ka fo saya ka usuraka almana astadinu alislam ay dina ken islam ya dina wasbitu alayhi ila almamati wala tartadu anhu aka sabata ka fo saya foi kana ubwaka Ibrahim ninde fo adawni Yaquba ninde fo adawni ala ko am kuntum suhada ubi autum bi hadar lirawa iji hadara Yaqub al-maut
tumami saya sikara nana yaguba ma sana kasa yala autumbewa tumami saya nana yaguba ma sana kasa iji qala libanihi tumami yaguba ko adumma ma ta'buduna min badi akon dew ninne sara mbora jinya kono aw be mum bato ne kofe yaguba jorolembe adun akofela afatulen kofe adun ka dina ko ka ala ko ka bato ko a jorolembo ola akoni ne fatura aw be mum bato ne kofe qalu yaguba dun ko na'budu ilahaka ambe yaguba tigi ala ika bato fe ala yere be ala min bato ika nyanama ya kono iya beke ka ala min bato an bode bato wa ilaha abaika ibrahima hanifa ibrahima yaguba amoke de ibrahima me moke ifa o ifa de amoke de ibrahima anifa ibrahima tigi ala wa ismaila ani ismaila tigi ala ismaila waye yaquba binankede a binankede mogo fana binanke arabu kanna uba fo ifaye wa ishaqa ani ishaqa fa ishaqa waye yaquba yere wolofaye yaquba wolofaye ishaqa de ishaqa fa ibrahima yaquba moke de ibrahima me ismaila ye a binanke be wele fala parce que ciden ka hadisa nana akole ammu sanul abdi akoy fa cini ko ifa nin cini ko ifa kallesiri dode do sanu koroye munye mana munum bora kolo kelen kono arabu bolo ni tamaro munum bora tamaro jufula nu bora lesiri kelen kono kata sanfe sena uye ode tamaro fula ukabbo lesiri kelen kono kata sanfe sena uye ode donc cide nyayira mogo ifa nin cini ani fa be bora lesiri kelen de kono abe komi tamaro bolo fula nu bora tamaro kolon kelen kono kat wolle siri kelen kono kata sanfe sanu koroye wode akoy fa nin cini ani fa be bora lesiri kelen de kata asluhuman wahidan mana ubeye lesiri kelen de mana ube bora fa kelen de la donc wode ya to ismaila fora yaquba fa wulaya ishaqa ya afayire yaquba fayire de ishaqa ilahan wahida nunun be ala kelen de nunun be batu kelen وهاجا قية التوحيد نinde توحيدي تاني على كلمتو كوباتو وهاجا من نسب
يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه نيني يعقوب ككونا جاي كتا كدوما حيث أراد أن يعرف حالهم قبل أن يفارق الدنيا أن يعرفوا حالهم قبل أن يفارق الدنيا يعقوب يكنو أكاك دون لا حالا دو كوفي سنة أكابو جياكونو ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أنك يعقوب نقول لا حالا فلي ولوكا كنا نجا كتوكا دمبا يوما أنو نانك لا حالا لا جيكي أنك بولي بيدي يدي nka so dakabaru ni so ni nafulo tonde umbolo ka chetu umbolo anka hammi be yode hari ni min banana don be wolede aya janto kan nafulo lade sisa manyi de aka karasa aya janto lade akana ka du trake ka baw bolode aya janto la akana ka nafulo minawlade anka hammi we nununde ni poto jiya kono kal nyesi ni lagara berebere bama ani hammina site bona ka du ka hammite du hammi du terew hammi muy wori hammi do bana bagato ani saya sikara bi nyura tora ka fode ko nka wori utera wori siri do taka do atike nintigera ayata bun gaimu ka kitabu do tanin fana kama adawu wadawai mogo munu laban ko nyuma yusuru sato ani mogo munu laban ko jugu yusuru sato abo yo kitabu kono don nu nyanamera donkili daka ni saya wakati nana nu ko afo la ilaha illallah ibe bo min kalama be donkilita fokata nintige do ani ni makara be nyona jago kala de basakili tunte tile abolo nu ko afo la ilaha illallah abafo ko basakili afo la ilaha illallah atese ka fo Allah ba ko he basakili ne melekala ne lante se ka fo dawa jawabul kafi liman sala anda isafi kitabun to do de nim fanay aba fu ko ka karamo ke ko sheikhul islam bun taymiya do fana tumbe jago kala de rabbe basakilin nakashi sayana ana mani shikra be nyona ni ko la ilaha illallah ko ay ale ba fu ay basakili bondi sika aw ba fu nyate basakili ako basakili ba fekindi sifra ay basakili bondi sika fo kata sa do fana ni la ilaha illallah be sara do fana sara subhanallahi foka do fana sara ubake ka qur'ana de kala hada made ni nyana maya minka ibesa wodeka ni nyana mara yikanyana maya la isigile iwulile idale ni ala kode bidus kun kono qur'ana kode bala hadisa kode bala dina kode bala ni saya nagati wati na wode be wo me isigile jole du ko nafulo ko jiya ko ni saya wakati nana ni alama farika wode be bo don ka baw do yeddu sukum misaliya finin koro niya ado nono be kono ka bisi mumbe bo niya do joli kono ka bisi mumbe bo awo ko du suku nyode anyana mo yara minka mimba kono na de gora doro de be bo imba kono na de gora doro be de be bo yaguba nunu nyana mayera nindina deka nindina debu bisukun kono debu joli kono debu sogo kono donc a sato a hamina minye akofe akadun ka dina ko mi ambe hamina ka dun kan na folo kode ambe hamini du ko de ambe hamini wori ko de ewa ni e fana fatura fana hammi bi ka dun fana ni ka demba yala kofe akadu papier nunu be bawgolowa wode bedo esa koraka kontu te wori mo wori bolo bankila koraka kontu numero te mo wori bolo fana ka hammi ninde koy ka hammi ka do kiyewa ala en min karim bo sabay be sabati bolo kabrula chogomiya ay en ko do mo do fatura be kera nin jamana kono ube kasanka ubake kaka kasanka ulla be drodo yu wole ko aka do papier ko raya jantola atigi ko ale telephone tige anka hammite foye ni ninjiya kote ewa ni saya nana ni alama farika ninjiya ko de be bore
يوم القيامة دون قرآن قلم بولي من مات على شيء بويش عليه من يقرأ كلام ساراني قرآن كلام بولي min ni donkili sara la kan kisani donkili de be wuli min ni wori ko sara ini wori ko ne bulu qiyama kene ka koy mogo do be wulu be subhanallah fola I wuli to qiyama kene ka ube jikirula ube qur'ana kalana ni eni wori ko hammini du ko hammide nana baro gogo ala kan kisi kan tangama husnul khatima ala ko kanyede innamal umuru bil khawatimi hada mo de shikana nyaga yere la foro ko be labande bolo al umuru bil khawatim ko be labande bor ala kan labande nyambal mo o ko fe nana hadisun la ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun fa hadhihi al wasiyatu yanbaghi lil insani an yushi biha man arada safara ni wasiya kam min fulan ni nye akaka adam de ika wasiya kenin ni nye mogo min ba fe katama wa yushi biha ahlahu akam kam mogo kelen nye yaguba ka wasiya kam min fulan ni nye ika wasiya kenin ni nye ika dembaya wa nyeta ahadahum alaiha iki ka dembaya kuloshin nin kan matarafa bolode لأنها هي التي عليها بناء كل شيء parce que fim be dilalem be ni wosha kandeka ala kelim be kapato fala dina biduni iglash bal mon dinate ni bisun kala site dinate koy kani yere laje ni sallila kani yere laje sunna de kani yere laje sinji tuguni feuna wallahi ni tawhidite bato kono bisun kala site bato kono batote tawhidi te bato kono ala kelimto bato dusun kala so te bato kono bato te wala ibadatan biduni ikhlas bato te ko ni dusun kala site bato te wele ko bato ni dusun kala silente wala itibaa biduni ikhlas ciden tugu nyugulari fanate dina tugu nyugulari fanate ni bato te ni dusun kala site koy kullu shay mabnahu ala al-ikhlas lillahi azza wa jalla fimbe jolem be bisukun kala side ka alaye fimbe hada madin kan yana mani kabba to be kala gara ko be abe dilolombe abe jolem be bisukun kala side ka alaka bisukun kala sikanya de allahumma inna nis'aluka an naj'alana mimman ya'buduka mukhlisina laka dina ya rabbal alamin alako kanye وكفى حديث الناتي أكوفى منها حديث جيد بن أرقم أكو جيد بن أرقم كحديث بسكدو من بوندلا ألك جيك بواما الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من تمنا بوندا منا أكو تيدن كسومه كبونا ni حديث فوراي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا قاتبا فحمد الله واسنى عليه وواج وجكرا أكو تشيدين مليلك جو أنشيلا كتبكلا كألتنو كتنو سجي ألما كمغو واجو كمغو حكيلي جدي أنكو كتبكلا نشوكو فلاتم بتشيدين ملو كتبة المرتب وكتبة الآري kutuba kalan chogo do ba bolo no o wakati na wakati boke juma kutuba sallinchini kutuba salliba kutuba tilen noro minana kutuba uba fo kutubatul murattabatu na wakati na do abake kutuba kalan chogo fulana chide bolo kutubatul ahrida ni ko balilen na doro chide be kutuba kala ni ko balilen do na doro ube ko balilen do fora doro chide be kutuba kala ako cide mulala ye kutuba kala kala tanu katanu sagi alama ka wajulu ke kamo hakli jigi summa qala amma ba'du ciden tumben nin fo aka kutuba la amma ba'du doni ke ban ko ode dafale no de kanye kateme wa ba'du ko amma ba'du de dafale de kateme wa ba'du ciden tumba fo amma ba'du do ko mo min nin kuma folo ni mo folo min nin kuma fo ko Dawuda عليه الصلاة والسلام تيدين كما بعد ألا أيها الناس أكو هذا مدو إنما أنا بصر نه هذا مدين ديك
يوشك أن يأتي رسول ربي فاذبا أكتلي نتيجي على كتشيدن كنم منكا جابي مين يملك الموت ني هذا مدن ده هذا مدن توبة ساتشو من نبي ساتشو لا أكتلي نتيجي على كتشيدن كنم ننم بني كنم بنكا جابي وأنا تارك فيكم شغالين نبي فينجرما فلاتوا بلو بفينجرما فلاتوا بلو أولهما وفينجرما فلافولي مني كتاب الله علىك كتابه فيه الهدى والنور علىك كتابه كندا باكونو نور باكونو فخذوا بكتاب الله وهي لك كتابه من هذا واستمسكوا به كتابه أكن يغن وسن يغن يعني أمناليه فنا أكن يغن يامريني كتابه مناليه أكامن أو بولولا فحصل كتاب الله تشيدن يمنتون لاسو كسيبو لاسو ولاسو على كتاب من الله بل من كتاب من الله نيا تشيدن يوشيا كناي كاغليا كانيا مريا ناي امينالي كاندا دي كوي امينالي نورو دي اي وحاري مليون بآية من تكنا ساغي جمدانا يرولا كتبولا منهم بافي فرانيون كانغالوي نوبو بولو كواتا سمو بحبل الله جميعا alaka jurba kelambe ko la ila lambe islamari ngalo jurba kele qur'ana de alaka jurba kele qur'ana de abbe ka qur'ana mina min de qur'ana kono ka ke min te qur'ana kono ya bila wa tasimu bihablillahi jami'a alquran wa sunna qur'ana mi sunna de do min mo ko la ilaha illa allah atumbe salli ci de nyere kam misiri kono aye jahadu ke ciden nofe ka hiju ke atumbe jakabo abe kele mumina wuli la baka na folo ka financer asara ciden yere salliraka abe layla la fo afule jahannaba dembe duguma abdullah ibn ubay ibn salul wambe ko la ilaha illallah be kele nye sambe abubakar siddiq mani jakka ciden fatulen kofe ube layla la fo be sallu be su non koko ciden ulutumbe jakadi ciden de ma me ciden fatulen ko be ulite jakadi mo abubakar sebo franyo kambe ba muruta kama mbufa umaru kambu fa ci gudu be la ilaha illallah fo ako wallahi ni mugo yesalli ni jakabo nyogona ko ebe salite jakabo ni abubakar bi fa utunte la ilaha illallah fo o jakabo bari joli be silamaw cela ko an kanda dola an kam mako la ko an ka bedro ko aka kunko ba yireka abubakar kumbu fagare umar ko le yire yaye abubakar bisukun firla katu fagali de ma anana ye fano de tinya fana shebab be faralla abubakar siddiqa uyu kele uye jakabo hari murti tumbe mugo hakili la ko ciren saranka murti kabo dinala tumami beyen ninye ukon ninye chewuto akofede ni mugo masabati dinala ubi faga dina yodeo alaka jurba kele qur'ana de ani sunna ibe min kala mani tawrif we sunna fal mamu dona natma betani aya kala kayira ko me de katawra ni be tawrif ni be sunna fo be mugo farare wata simu bi hablillahi jami'a ita akordo al qur'an wa sunna ala mani haji salafu salih alaka jurba kele qur'ana de القرآن هو حبل الله المتين تشيدن يرد يا توسير فنا حديث سهلن كنو اكو قرآن دي على كجروي جرو من كجله هو حبل الله المتين وتسمو بحبل جمال كم بقرآن دما اني تشيدن كسنة بكو دي منا تشيدن فلك الله سليك اودلا يا لا تشيدن كل سليك اي الله سليك يا ko ewa nje fengirima fula kawbala yumina la ilaha illallah ode fora kitabullah alaka kitabu ayude minade fihi alhuda wan nur faqudu bi kitabillah wastamsiku bihi fahassu ala kitabillah shidan yumugo la solaka kitabuka waraqaba fihi harisa mabade kamu la kanu katalaka kitabuma nimbe kofe summa qala kofe shidan ko wa ahlul bayti aninka somo wazkurukumullah fi ahli bayti mbe ahakili jigi aka janton ka somola
ciren ka somogo hari sisa ube jiyan kono me jombudo ni mo min kon ne ciren ka somogo e tarihu sebelen ka soroyi bolo sere sabatilen ka soroyi bolo kata depuis ciren tilela tarihu min ni doni ke bago be sera ke nae kon ni nye tarihu sahalende ni o soroli bolo sere sabatilon soroli bolo ko ye ciren ka somogo ibe ke ciren ka sinomogo ke ube jiyan kono parce que ciren ko jiyan laba ni ewa mahdi min bena bo ko a togo ani ale togo ye kelenya fa togo na ale fa togo ye kono ko ale ka somogo dore do wada to doni ko ko kabila fula be ko fo kata jiyan lulu te bo jiyan kono bani temimi ani ciren ka somogo bani temimi ko parce que ulu de ka giri dajalika bani temimi kabila muhammad ibn abdullah fule ka bo ulu de la temimi ciden ko kabila man jugu ni dajjali ya kubo awolu fana be jiyan kono jiyan wuli be kabila munun soro jiyan kono ni delelaw bala o yen kabila fula de mais ni sino ni jiyan wuli be se kabila do be har wulu ka mo kelente soro jiyan kono be tunu pew mais ciden ka somo be jiyan kono mais o donente ne bulo semini ko ciden ka somo munu yere fule ne ni ciden ko an kan jantola an ko bonya no hakke ba anka mantonka aka somo dumando munun kera mu'minu ye murulli manani ciden sallallahu alaihi wasallam ka so ciden tama ka ko mu'minu nyuma wuye ulude hakkibe islamaw ko an ko bonya min enni e ko e ciden ka somo ete salli e mushrike e fasiri e ka hakke tanka wo e ka hakken tanka kwanke bonya abula bite ciren ka somo ya abonya li banka ala yere de mo tasuma dinga tasuma ewa do yoro tasuma jahannaba sofa ya ciren ka somo min be bonya ala nya siranya bagawde mi e salli balini e bidiya mogoni ewa mushriki barakela ko e ciren ka soro e ka bonya tanka ete ciren ka somo إن بني فلان ليسوا بأولياء إنما أولياء الصالحون والمتقون إن ولي المتقون كيدون كو كرسدو نوتي نكا بيسنيوغي نيري على كجنيمو على نسرنا بغاو على كجنيمو على نسرنا بغاو مؤمن نيومان بي كيدون كا بيسنيوغي مؤمن نيومان بي awa ciden ka somogo munun bonyali banka nanu ka karamali woyede de munun limanani cidenye bara nyuma kela udo ulimanani cidenye mumine nyuma alanya siranya bagaw ulu de ciden ka somogo munun bonyali be mantonka ni eko e ciden ka somogo e be dolomi e te salli e be jeneya ke pour lanka fuya be bolo bidia be e bolo e fashiri de imma kafiri wa imma fashiri imma nasur ke wale do be bolo min di kafira u be fashira e ka bonyalite anka ciden ka somogo min nu ayu kalifanna ka washa ke nuye e shentulula akambe mu'minin ala yasranya bawo de ma وعن أبي سليمان مالك بن هويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أن قد اشتقينا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليعذن لكم أحدكم وليعمكم أكبركم متفق عليه. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي سليمان مالك بن الهويرث رضي الله عنه
قال سمنا سليمان فاما مالك بن هويرث لك جيكبواما قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن السبابة متخاربون وقلنا نتشيدما وبافو نيساي مآمل وفودي إجريا سانكونتونو بتانا سامي ni grupu chama mbake kana Madina kado Silamiyala kado dinala ni Malik ibn Huwairis fanana ka jamana na ako ulum mo hakemin na ku be fonan kai ukashu kasuru nyoma atekum do ye chokorobaye do ye demiseni ulub be fonan kai ube ka suru nyoma shila shi hakela fa khamuna indahu 20 laylatan ko ulu ye su mugan de ke ciden fe Madina ulu boro ka dugu de lakana u ye su mugan de ke ciden fe Madina wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa ciden tunye mugoye abe hinna adusukun kama mugodo mugomi magal mugomi ni amagayalendo abe hinna fana fajanna anna qad astaqana ahlana fare cidenya akoloshi awunna ko ambora kanka dembaya de to an kofe anka dembaya an hakili dara anka dembaya ka aya do anna ko anka hakili dara anka dembaya ka mana anka dembaya nyana fi banna amba fe kata anka dembaya la ayo do anna fashalana amman tarakna min ahlina faghbarnahu bo ayanyinin ka awye demba yawe duma aye don to ko fe ayatu muso to ko fe ayanyinin ka ninna anye ci den kibariya min ni ka dende bi ko fe yo fo min ni ka muso de bi ko fe yo fo fa qala ci den ko arju ila ahlikum abu ako shisa aye sagi kata ka demba yala ya yire ya do shisa an ka demba ka sagi kata an ka demba yala anege nananna an ba fe ka sagi kata an ka demba ya nyana fi amina yo do anna wa koy sagi kata ka demba ya la faqimu fihim aka shiga ka demba ya celaye wallimuhum aka ka demba ya la duniya ayi dina min kala ayi min kala mbolo ya nin tile muga yin kono aka ka demba ya la kalala awa kala li de man fana tere wa murruhum aku nyamra na yo kake nayi mun kala wula ayun ya mariya uka bara de kai wa sallu salatan kaza fi hini kaja wa sallu salatan kaja fi hini kaja kasage ka salli waqtu fuuye misalila ayi salli fana salli aya salli nini waqti shera lagasara salli aya salli ni waqti shera futuru salli aya salli nini waqti shera safo aya salli nini waqti shera fajr aya salli nini waqti shera ayi farra salli duru be waqti fuuye فإذا حضرت الصلاة ونصلي وقت الشيرة فليوجن لكم أحدكم الدولة كله كصلي وله الدولة كله كصلي وله وليؤمكم أكبركم من كقرأوية فسقاب بك شو كسر أكوا كشو كسر نقولنا ميبا سر دوكني كقرأوية من كقرأوية وبيت تم أوية كولا صلي wari muslim benani hadisala ay bukhari jidili ke irwayela wasallu kama raytumuni usalli akasalli kum ayinye mbe salli chogomi akasallo chogola hadisa usarahu lanna fala ni hadisa faida munumbala afolo adonin tundo ko chide nyem mo minya be hinna kanogo tijre mo nogoma do mogodo numbe hinna hadisanya ayranna ko ciden tumbe hinna ko atunkano o donen tumbe ciden jogola madina bogo tigini fitini be ciden mina ka ciden jo kuma ko boyila na ya ka kuma damina na matila de ciden teta bogo tigini fitini ba yire tom madina kono bolon kono be ciden wole katana yoro min kadaye ka ciden jo aka cogo fo ciden yaba lame muso koroba go cogola muso koroba do be se ka ciden wole ma ko bela ana be jo ni amatila ka kola de ciden te wuli anola
aballa me hinna atumbe hinna hadisai nyo oyiranna hadisai abaka nafa kono ko hada mari akaka infana ka hammini mo woro ka kunkoye mo kana ke konnenin ka dembaya mo to yima ko tu golo ite hinnula itu ku kawjate uti ka kodo bala ube janga kata kono ube nema kono yima ko sitana mo kana ke o chogoye ni ebe nema la dro e yire tanya na bura dro ina nyina hada madun toko ciden tunto ye sallallahu alaihi wasallam ino ciden tumbe aka dembaya kono ulu de nana madina ciden sigile ba aka dembaya de cela allah fiale a hakili sigile anilla fiale abaka dembaya cela me cide haminan ulu fanaye ne bin ka dembaya cela ne hakili sigile ne nilla fiale bin ka dembaya cela nunu fana bora yoro jade kana ulu tu ka dembaya cela nka haminu fanaye donc o de yato aya do lu fana ka dembaya amma ko bula u hakiru dara ka dembaya ka ayu nyininka u ke togo la yemmin famula ayu nyininka ay wa ko ay sagi ka ta ka dembaya ma mo ko hamini mo gore adi sai nya yiranna ko akaka hada made tanke ishe bala ki ka dembaya cedela ishigi ika dembaya cedela ini ka dembaya ka te nyugonka ode kaka amanka e kata yoro kata tuwaranke yala kima boy dembaya la umanka hatta inna rasul alayhi salatu wassalam amara al musafir ja safara wa qada hajatahu an yarja ila ahlihi har cide abaka nyamar kan kono ko tamade ni tarata mayrola i tahara ni haju minye ko no nyana bora doro ko i ka sagi kali ka dembaya ma adama den ka ke i ka to ka dembaya kono hera chama bala abeke sababu ni ka dembaya dusukun be nyogonta mawaddata wal mahabba wa tarbiya wa mura'atu ahwalihim ko kanu aka nyogon kan nyogon dusukun kono ani kullamu lamu to yimana anu ku kulla halakoloshi wa tadibi wa tawjihi anu kulladabu anu ku bilashira ni bi kademba ya cela de be sikalinge walihaja kana alladhi yanbaghi lil insan alla yufariga ahlahu illa inda lihaja ninde kosa kaka hada madinka ni kademba ya faranyogonya ni hajute wa mata antahati hajatuhu araja ilayhim ni nitara har yoro la hajula ni ka haju nyana boradoro isagi kadi ka demba yala ambo soro hadisa in kono ciden ko isagi kata ka demba yama abe hadisan kan nafa kono anna li insana ma'murun bi an ya'lama ahlahu an yu'allima ahlahu abe hadisan kono ko hada made inya mariya lendo iki ka demba yalla kala parce que ciden ko malik ibn huwairis ma akwai sagi ka taka dembaya ma aku lakala ika dembaya ulakala aku yemmin kala ciden bolo ukata ulakala uka dembaya la donc kaka hada madde iki ka dembaya kala tanke nu hata gilembe kata kalama ulakala imma ina ke ka dembaya e awa dongo don ni wakati kunkurun ko militita ube militita ni duru dongo ni wakati anka sigi anka fara nyogon kan kawkala ube aw sigile dumuni kunna sana katila ubu kala minna ube te ku kala ube ni aw don naka sokono na ba fe kana sinogo sani ka sinogo iki ka demba yala kala anyo do hadisan kono demba ya anku lakala abe hadisan kan na fala an kana dakkala in fana droma de na nyu lakala minna dinala anku nyamariya ukakere nyamariya fulu yo munye tauhidi ko fe nan kan ka demba ya nyamara nayi salli oda to ciden ko murru abnaakum bi salati li sabri wa dirbuhum alaiha li asri akwaya kaddon nu be sanwulun fulala ayu nyamariya ka salli nu sera santa nu masalli ayubugo fala budda min ta'lim al ahli wala budda min amrihim wa tadibihim wa tawjihihim
la bodda tenya hada made ika dembaya ulakala hada made ka dembaya nyamariya hada made ka dembaya ladabu hada made ka dembaya ubilashira anyu soro hadisan kono abe hadisan kan nafala wujubul azan ko salli walili wajibi de wa annahu fardun kifaya ne wajibi ni ndo fardan min ndo kifaya de do dugu kono ni misiri kelenye salli wale misiru to ka salli wale sunna de tanke salli wale la dugu kono har misiri kelende la misiru to ka salli wale sunna do wajibi taw ka tuguni fardun kifaya de do ni mogo kelenya ke a wajibi binna ka banto ka anto ta ye sunna de donc fardun kifaya de salli wale dugu kono fo misiri kelen ko ni kasoro aka salli wale ni misiri kelen soro la dugu kono salli wale la ola misiru to ka salli wale sunna de oriato ni salli wale la misiru to la aw kam misiri nyinan kera salli ma wale salli jo wakati fana sera ni haraye salli jo aw sallira fenta ka salli la parce que tanka a wale la dugu kono misiri wale wala aw ta ye sunna de sisa wajibite harisa yo iranna harisa nya iranna wa minha annahu la yashihu al-adhan qabla al-waqt harisa nya iranna ko salli wale te saha waqti nye falau azana al-insan qabla al-waqt walau bi takbirati wahidati min al-adhan fa inna adhanahu la yashihu ko ni hada madenye salli wale waqti nye harinna kira kabaru kelende iko Allahu akbar nin fura kasoro wakati mado ko ika salli wole masaha ado se minu kasarahu de kono akoy ka salli wole masaha ni salli ko ni wolele wakati nye ni har kabaru kelende salli wole masaha wa yazigu alayhi an yu'idahu ba'da dughuli salah awajibra ika ni eyo salli wole wakati nye o salli wole te saha wajibi ika ni salli wakati donna sagi ika wole sagi ka salli wale mun koso li qawlihi ja hadrati salatu wa salatu la tahdur illa idha daghala waqtuha parce que tidon ko ni salli waqti sera de ni salli waqti sera salli waqti fanati hadra bara fo waqti de kado wa bihaja akun min koso na'rifu anna qawlu rasul alayhi salatu wassalam li bilal abafi katam masala wala bun semuni abafi kata masala werela o masaila yin katawu be mogo do bolo misiru do bolo jamana en kono o yin masaila jumaye salatu khairu minan nawmi ko bos fajri weleli folola weleli min beke sufela la kasaratul khairu minan nawmi bo ola katawu do be munum bolo ciden ka hadisa wiya famu ko jugula wiya famu kontrela ma famu ko nyumana salatu khairu minan nawmi be bode ni wakati sera fajr wakati sera weleli min be kere salatu khairu minan nawmi bode la aba fi kataw masaila inde la sisa akun min bayiranna kiren ka kuma min fulen nye aba irana na ko bilalima ija addanita bil awwal min as-subh fa qul salatu khairu minan nawm salatu khairu minan nawm akun ni kiden ko bilalima ni fajr wakati fajr weleli folo sogoma woleli folo ko ni o shera ni be salli wole ikafu salatu khairu minan nawm salatu khairu minan nawm ako al muradu bihi al azanu alladhi yakunu ba'da dukhul al waqt ako ciren la nyini ye sogoma ka woleli folo min fulen ni ciren kal la nyini min nyini ola ko ni waqti shera akal la nyini be de woleli min beke ni fajiri waqti donna ko ciren kal la nyini yode وللي من بك نسل وقت الدنا لأنه قال لأول للصلاة الصبح كو باسكو تشيدين كو وللي فلو صغمية خلافا أكو كفنكو نغمالك لما فهمه بعض الناس كو تشيدين كما من فلنيني كو أبن مغودو كيوالي فنكو نغمال من أن المراد بذلك الأذان الذي يكون قبل الفجر kiden ka kuma min fulani ne abin mugo do ka kewale konko nyogonya mugo munun ya famu ko min ye salatu khairu minan nawmi welelil min beke fajiri nye ko abeke odela
ako ciden ka kuma min fulen ninya abu ka kewale soso ulu ka kewale soso لأن الأذان الذي يكون قبل الفجر أذان لقرب طلوعه أكو باسكو وللي من بك فجر ني كو وللي بك ده ساني فجر كاسه فساني فجر كاسه ني فجر سونيانا ساني أكاسه ده وللي بك فقد بيان رسول عليه الصلاة والسلام كو تشيدن يا بانغلي كيسني نيما باكا أن الأذان الذي يكون قبل الفجر هو لإنقاذ النائم ورجاء القائم تشيدن يا بانغاني كاجيا ني كو وللي من بك فجر ني كو وللي بك كاسينو بغاتو دي كونو أني كالنافلة بغاو ساقي كتاسقري دوما أبنا فرنفانشا فقال تشيدن كو إن بلال يوزن ليواخذ نائمكم ويرجى قائمكم تشيدن كو بلال بيسالي ولي برو كاكا سينو بغاتو كونو أني كاكا النافلة سالي بغاو ساقي فكلوا واشربوا حتى يوزن ابن مكتوم فإنه لا يوزن حتى يتلو الفجر تشيدن كو نبلا يوليكي أيمي أكا دومنيك فعبد الله بن مكتوم كسالي ولي باسكو تسالي ولي أبدا فني فجر كنتشيرا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقول تشيدن يفون نتقوللا فبين في هذا الحديث كو أبانغرني حديثا كونو أن الأذان الذي يكون في آخر الليل صلي ولم من بك سول لبنا والذي يسميه الناس الأذان الأول كو أني صلي ولم من مغوبا أجات من مغوبا ولكو فجرك وللي فلو هذا ليس للفجر وليس للصلاة أو وللي تفجر وللي وللي تصلي وللي لأن أذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها باسكو صلي كوللي تكبر فوني صلي وقت الدونري إذا حضرت الصلاة فليوجل لكم أحدكم تيدن كوني صلي وقت السيرة الدولة كلين كصلي ولي وقد بيان رسول عليه الصلاة والسلام تيدن يا بانغ فنا كسني نيما باكا أن الأذان ليس للصلاة الفجر مواد من ولا كو فجر ولا لفور من بك سور لبنا تيدن كو تفجر ولا ليه بقوله تيدن يو بانغانيا ناكا كوماي ليرجع قائمكم يعني يرده ليتسحر pour mogo munun be sofe nafila la o woni koro yede o kan nafila bila no ba fe kasu o kata suguridu wa yuwakhija naimakum ani o woni kunye de kasino bagato fana wuli nimba fe kasu liyatasahara pour aka suguridu tiden ka kuma lanyine ninde donc mbalimo ni kona ka fami mais munyo lu fana bila mina ko tiden ko ajani la awwal ode yem wo mina munum bake ka salatu ghairu mina nawm ka do welel folo way qatawde sego bolo nunu ko ajani al-awwal li subi aw li fajri o kambe de ni fajri kene cira weleli min beke ode ajani al-awwal salli joli e fulanay salli korta o ye fulanay parce que sego be salli korta welede ko ajani ninde yem wo mina udi yato hadisa niya ye kanateliya ko beta baraka na ka jahirwe a sege kozobe hadisa sarahutiku bolo donc mimbe weleli mimbe ke katerero la ube weleli mimbe ke sani fajiri ka seni miriti bisaba ube leri kelenya wote fajiri weleli yede weleli be ke sufede tiren ko weleli kunye de kan nafila bawo sagi kata suguri duma kasino mota wuli kata suguri duma wote fajiri weleli yede tiden fana ko salatu khairu minan nawmi kado sogoma weleli de la ako akado fajiri weleli de la nimbe ke su laba fajiri weleli to yede donc salatu khairu minan nawmi do fajiri weleli de la munna ulu ko ma weleli folo salli korta de fulanay nimbe bo fo su korona da wote wele ko fajiri weleli ni ko fajiri weleli folo ni wakati sera fajiri wakati sera weleli nimbe ko de folo salli korta e fulanay donc nin ka fabu ndella ka foya hada made ni be famu do ka ni qatawdo ni tinya bangere kullu bun adam qatta wa khairul qattaina tawabin hada made be qataw mi qataw le kala nyuma yede munum be tube kasage me o bambantiya be munum bu dambe kata do bu dambe kata donima ani dawama o kan na geleya ba chama fanala de jamana en kono ya munu ñu jatemina alhamdulillah ye barabba ke unu sunna nana unu de folola ka sunna ke jamana in kono ya ku jija
ni ba soro sunna na wakati jamana in kono doni min baye sisa tunte ulu fana ye sunna tani yere jija ni famu fitini munun tumbu bolo kata wo do yu soro ko do la men ni ko o fana ka sagi ka bo kata wula abada fo kata jawli te sagi ani bidaw mo be makekele nyola mun ye bidaw mun ko wuto bo taka parce que sunna nana ku sura ku tabla aw munun fana baw dambi kata sunna ma ni aye sunnata ni aka yere jija na aka doni hake ni kato munun nana ye aw fana bolo ka soro sababa ute sababa nana bange afana ka bula ke afana ka bula aka saga ko maliki nunun tumbe sagi ka bo ka ko wula de Sheikh Albani sagira ka bo hadisa minna atunya deifu anana banga ye ko sahalendo abora deifu la ka saha atunye do saha anana banga ye ko deifu la bora la ka deifu hadisa ka chano ya mi an ban dambe kata salafu an ban dambe kata sunnama an fana nan yanka kata wuye ka sage ka bola foy mangele nay donc min be mo do bolo misiru do la nu be salati khairu minan nawmi nu ba bo su welelila su laban welelila kata wude do abe bo fajiri welede de la et puis be mo tromper parce que ba soro dugo kono ani jiya yere kono misiri fan chama jiya kono abebe salati khairu minan nawmi bo fajiri welede de la ni duna nana e ka misiri kerepe aye e ka salatu kamma ba fe kasu aw ye weleli folo ke dro salatu khairu minan nawmi fora asallira donya tromper aw de ya tromper a ube atumbe atunya ka suguri labbe ko ale be dumuni ke ale ya ka salatu khairu minan nawmi kamme ako ja dugo jera ya ka suguri bla dunya aka suguri dumbali dunya ke sababu na ma ke saka suguri do ededo donc ko do be hada madin ki yere kulo soma e pin nin ko sugu yere na ya nin ko sugu yere jamana fanca ma be min ke yere e ma kanka ke yi damana mo ni bolon kunu be nye shi ma nin ko sugu la be ba ke chuguma ko chugula kana ki damana mo ki bi yere jira e be se ka dina famu ka haramu fulai mbo haramu fulai amma fo bidia teke pewde men korosilendo koy haramu fulai ka ko korosilendo doni ke baw bolon ko kera e ba soro bidia ko nite hari na ya soro bolo bidia doni ke baw nyumo mo le ba fo bidia de te haramu fulai ka salatu be bo fajiri welede de la ate bo e wasu su tay naw donc bulen simini ya hakili jigi kenina ayaso ya fo yorowere ka perpere latige wakati bala hadisin na fatobe ni inshallah dresure sananka hadisa kurata akan nafa munun totora ambe ulufu inni ala sunna subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ñin kale fula da ñin